Ka Trap Integrated Territorial Organization haka Trek upnai risau hajar arpusan kelapan penapad ba adin bakalayo pediang ya kajubab ya ka RTI nagatanat excise halor ke jengdon kidukan dikiat hasilender ke Surok National Highway nadu Riboy hadu East Janja Hills District abakran shikelat patai kebor hasilong press club kinong elam jong kaseng gila itu bakat kum ka RTI lapau badon kumbah nyop santli ki wine store Riboy live santli ha East Janja Hills kat lightly ha West Janja Hills mat baro kidon kumbah shispa arpun riutli ki wine store hasilenter ke Surok ba National Highway nadu Riboy hadu Janja Hills. Kaseng gala ongro bakini kedukan dikiat kibu deki signboard bato shop open kabalong kum bandar rabjot ne bancap ek miau ya ka hukum kabala penmi nakatana transport and highway. Nagalyang kaseng gala ipor lai post ni ya ka sorkar jela langba katana excise bakan pensyai halor ka jingdon ki wine store ha ki Surok ba National Highway. Takasni ni kalian kaseng hadir ngina yo information sebab lembag RTI ni nak office jong commissioner of excise government of Meghalaya Chelong ha keba ni kum kaseng ni lapan yang di total numbers of wine shop ki badan borok silender ke national highway nadu khana para shop malidor East Janja Hills sedang nadu Riboy bat ni katum kujuba miyo ba hari boy ki don niyo popratli ki wine shop ki wine store ha ki national highway next Surok ba ha East Janja Hills kita live person, West Janja Hills kita live. But barak koi total kilom cispa arpun route lagi wine store kita dengar cylinder di National Highway nado Riboy nado East Janja Hills. But kapa penpungan susu yang ikut kasih kalau ba how arjat katnya ke Ministry of Road Transport and Highway kalau kami kawai ke notification order ban of legal shop along the national highway. Kelakang, Ministry of Transport and Highway kelakang itu Muslim ada kanyo. Bagi Supreme Court kelak kami the notification ada kanyo, ban kanyo iki wine shop kibatang ha Surok ba National Highway. Henry hat kabapula belong hak state government kejongi ban hado mentamane ngirangi kini ki wine store. But kalau kin ai kin tho kini ki dukan ki wine shop lani wine store di ai no dek tai code shop open. Habangi keli lembaga RTI juga keli furnish details pertaining to the code shop open coded by all the wine shop in the states of Meghalaya. Kalau kecoba kalau no comments. But kalau jikeli kalau whether the code shop open is a legal term authenticated by the excise department and the state government. If no, kindly provide me this abstract theory and the core concept of the code shop open. Hangtar umum. Kamu ba kani kajing tho ha baru ki wine store shop open kamu tangban darab jod ani ban buri yang ketiga ban yada ban tep ekmiu yang kita ki ka notification ani ko order pa pemi ka Supreme Court bataga Ministry of Road Transport and Highway. Kamu ba kini baru kini ki wine shop ki badan baru shelter ke national highway ko jalan kalian ki illegal katun ka notification the Ministry of Road Transport baka Supreme Court naman kim opting ki documents ki documents ki ba lap tha ka Ministry of Road Transport and Highway baka Supreme Court te kini kalong kaya ba ni kum kaseng ni la panci pensyai na commissioner of office ng commissioner of excise mendakasi baka ni klem yo la ba ni kudo ba ni commissioner ndai ni la pulap ya kani gajing tho kani ba ban panjing sai kalau kanu belum rimba kini ki wine shop ki badan barok silenter dengan national highway ki yo la ban bo la ki yo la ban play bata ni negara keseng ni ai por lai pusni sebenarnya ga sokar jalan ni ba excise department bahkan pensyai lani bagi kini ki wine store ki badan barok silenter dengan national highway ki penbiang ya ki jinggon kam kita ki documents ba ketum jinggon kam ketum jing tha jong ka Ministry of Road Transport and Highway baka Supreme Court. Habis dia berkata, ia kata gajing dan kunai ni keren bet halor ba kani no objection services kamlong available hapok office jong excise laga pipai takum kene ka Ministry of Road Transport bak National Highway Authority of India kya pan obtain laga pi book ki check post ki check gate ane ki with bridge what ting kadang ki sha pendik kini ki bade kwai dong kidukan beria ki omba
Kidon kam ya katakan NOC naka National Highway Authority of India. Henry nalapai pada kini kita ki shop open ke bagi untit ki ai ki dia Henry shop open ni lagi bagi dia dekat kaba kam long an bat kalong ko de an ki bagi pingkai ni kan. Dai hakata kalor penumrin bangi kwa baga excise ling baga commissioner akan sim action bat kadigan betha ai ki ban penbiang ai ki ni Pakistan balada kim la on penbiang hapo kalai pusi ni nakaseng ni manse ngin hiar hi ngin khang hi namar kila bailet bat lada don kam ngin thop sika National Highway Authority of India bat lada kadang don kam chush ni haban mu shapot namar ye gani ka kam hinu do 2000 kan ku Supreme Court la ai ko ruling hang din nang to 2000 kan yo ka Ministry of Road Transport la ai ka jumpa chai bat nabi puli kitu hadu kitu ka paragraph 5 ro pelakran chai ter nang to takada ka penlong ni habaya dia berbagi klip yang kadon yang kata kuna gini kadi ke kamram jangka department kumno ban ship jam yaki halwa tengi nak kena ngajuni ngila kerensai namar bali ni long concern ye gini pe menta teng hi penlong ye kini ki road safety baper ki check ye kata habaya inti be kibre smart kia ki dikian dena tenre haba kita ki existing ki de plan what action kila shimta Rayu berat-berat bersubuh kai ti dukan berat-berat piharas. Tebas kau itu tang las tang apa kini arta yo bila ikan nomor kimensian badu. Ba ni semua punya alat sukat kum ka kini news report bagi lagi. Ki ong bai shock kau yang ka bomo tentaring ke drink and drive. Ka ba pelong yang ni ban sakmat namar ba kat mau ngilak du kini kimensian ba. Hadu mentana kadang government himshim la semua ba. Warna ketua kali kedua insurans yang berkompensasi sendiri di diberi apa kami sudah terhenti mentah ye kini kibala long illegal kibom obtain beli ngahaban alleged illegal nomor ba hangni ka kerensai ndai bangi keren bakno ba itu andika pensai ye ka commissioner of excise ba kiklaim obtain NOC way bom obtain ko kala long BI ka haba long BI ka sarkar limba excise jongga department kide ban penalize ba ya ka ai ka bala du ki mensian hagitu ki beda ki case accident ki de compensation ni permi ka government of Meghalaya ka pol man pli ki wine store ha ka state ka hapo ka state capital kalong Saubaji hado Pramaji 4 PM hado PM hapo state capital kani kan notification ka ba mi hawa zakan nyaw na po ka order pada governor nampak registration, taxation and stamp department. But kunci ini ba bon nak kini ki wine shop ki badan nampak state capital ki ba pilih hadu kendai sekau hadu sampai ke aru. Handai kat pun notification kalau tang hadu prabaji. Si kini kini ba pilih hadian ka prabaji kalau illegal buat kali kilapan kan jika ni ka notification ka ba notified ka excise department.